Ngenxa yesikhathi ngicela ukuthi all protocol observed. Amen. Kodwa angendlule ngimbingelele umpostoli wami namake inkosi inibusise bazalwane. Ngibabe faka ukuthi lo chamuka eSwatini lo wathi hlanganisa naye naleli bandla sekusikhashana ngikhonda la. Mhlambe labanye bebacabanga ukuthi utawuthinwa. Awu sola ngingathinwa bazalwane solo ngikhona ngihlanganyela nani. Amen. Isikhathi siyagijima sengikhohlene kusithayima kahle la kodwa ke emavi ami athathelwa kuLuka 23 verse 43 ngicela nje ungifundzele yena sisi sitobe sesiya ngena kuwo. Amen. Luka 23 verse number 43. Jesu wathi kuso, ngikutshela ukuthi lamuhla utakuba nami eparadise. Amen. Amen. Ngabe ukhona lo phethe singisi nesizulu kukhale ngufuna kulama umusho la ngi2 sizulu asekusifunze nasi sami sesikhona wathi kuso ngiqinisile ngithi kuwe namuhla uzakuba nami eparadise. Amen. Lo ukhona lo phethe singisi likumusho lesingisi nje khona lengufuna la. And Jesus replied, I assure you, today you will be with me in paradise. Yes, I assure you, today you will be with me in paradise. Khona lelinye lelithi truly I tell you. Flaklanza leligama lelithi truly ngithathe leligama naleli sesizulwini lelithi ngiqinisile. Kepha kuleli siswati lithi ngikutshela. Amen. Na ulifunza ke kuthiwa Jesu wathi kuso. Ngifuna sihambe ngeligama ngidosheshe ngendlule. Ngicela babe ngi3 ngidofundzisa ngabo. Just 3 nje bazalwane. Awusumane esodwa. Nakuhlaba kuqala ngenambala. Naba labazalwane sonzelani bazalwane manje ngishashaye nje kafishane. Wathi kuso yini lokuso funa kuhambe edlula lapha sigelekece niyayivalenza nang Jesu awu ningabongishaya nathi letigelekece kunesigelekece lesika right kunesigelekece lesika left amen nitakuma nje ngabe sengiyasuka kulo 10 minutes simile la kuJesu kwakunalamagama labhalwe ukuthi lona yindvodzana kaNkulunkulu. Amen. Uma singabuka sigelekece sithi siyasdefine usho ukuthi ngaba ngumuntu lose agange ngalokweqile he rapist imedara whatever kube nje bengabathatha ngibabeke bengathi kuna David Simelane ama David Simelane lwale kangwane kuthiwe ngalana ubulele bafati labangakhe
urape over 40 abafati baphithe wababulala nakhona ngalana nakhona uyawabula wenda lokho naloko. These people bong 3 lokufana nako kubo, they were given a death sentence. Angithi mane laba lababili bona kuyacaca ukuthi bendani. Kepha nasesibuka Jesu ngala, even Pilate wathi mina ngigeza tandla akanaqala lo muntu. Look, kodwa isimilarity yabo bong 3 death sentence. Nalo longanaqala naye was given a death sentence. Asambeni ke bazalwane kulendzaba lengisengikuyo. Sisuka lesigeleke icele singala. Sithuka Jesu lo longanaqala. Sithi awutisinzise uphize usinzise nathi. Mbalo nje ukukhulumela amagama la kuthiwa wamethuka ngithi. Kepha kungendeka kube wajula kulokuthuka ngoba thina kuthuka siyakwati sisive semaswati. Kuthiwa lele singale ka right. Sona sase siyam negama lesingisi lesithi he rebuked. Lokho kwaba nendlela yami wenyanya lo ngale ukuthi uyathi ukhuluma nemuntu longanaqala manje. Wena awumesabi uNkulunkulu. Kuthi ungakhuluma noma ngabe yini. Emva kwaloko asashito lokho akhulumile. He had to take an action. Njengoba sithini kodwa lokhala onyaka ngumnyaka 1. Wekuse uthi ungikhumbule. Akagcinanga ukuthi ekhude lo ngaloku and lobubi lakabendile, but kwamenda kwarealize ukuthi lona lengimekuceleni kwakhe ngilomunye umuntu futhi akakafanelwe ngilendzawo lengikhona khona. Uyabona when we talk of death sentence thina nyalo akusendiwa la kulamave ukuthi nakuthiwa I death sentence kuthiwa nje uyawuthilikelwa lijele uphindze udle kahle uthoselwe wendele konke. But laba sikhuluma ngebantu lesebabethelwe, kepha babethelwe nomuntu longanaqala. Inkosi enibusise. But lokujabulisa kulesigelekece sathi sesimdefendile Jesu kulesa sase sithatha action sithi ungikhumbule nasembusweni wakho. Uyayiva lendzaba uthini ke Jesu? Uthi namuhla uthi babaleli gama uthi namuhla hayi kusasa hayi angicabanga ukuthi noma besingabe emaminithini not even a minute but just now. Utakuba hayi ukuthi just now utawuba separadise uthi utakuba nami eparadise. Hayi kumedima madoda. Lo muntu ugangile, lo muntu akakabhajatiswa lo. Uyayiva lenzaba? Lo muntu akasesa attended sonto. Ethathi hlanganise nebazalwane ahlabelele ajayive enteni yena lebekakwathi kona kubulala kwenda whatever sona lebekangasenda, but wase uyayithola igrace. Why did you get the grace? Because of taking action. Uthi ungikhumbule Jesu embusweni wakho. Wase yaphendvula ebazalwane khona namhlanje uma ungasukuma wena uthatha action right now. Ungabe solubuka eceleni, asibukanga eceleni lesigeleke. Uyathi kubunanzi kuba isigeleke ecele sika right. Ungathi ngingathanza kuba ka right ngoba ngiyakuzuza umusa nanga right. Nangala ka left kumbe timba ngathi thuka lelo nganaqala. Kodwa mina ngibe ngathi thina liqala
Lolo ngarakara ibozama kulwela kuba ka right kaJesu basalwana. Ngoba uyawuzuza umusa. Yathi ngaze ngakhumbula kuthi wefika na kuMefiboshethi kwabutwa kwathiwa usekhona yini imunye loyisali kubendlu Sawula lengamentela umusa na ngenxa ya Jonathan. Wawuthola umusa eGlory sewuthola umusa sisi. Ubekuseke kahle akoja na utawuthola. Namuhla nako lekuthola kulamagama uyathi nangithi ngiyacheck lelesingisi ngithitela lithi truly lelesizulu lithi ngiqinisile yabona angaze athi Jesu ngiqinisile kusho ukuthi you are guaranteed lo musa ngiqinisile akujiki angazathi ngiqinisile akusajiki lo uyabona wena ungajika wena ngiyakwesaba la ungathi ngiqinisile ungabe usiyangiguqukela naso ukubona lo Jesu wathi ngiqinisile utakuba nami ngedeka kube wekuqala caka ungene eparadise lo sesigijimena kangaka thinde ngalana kusolo siyafoma sehla senyuka babe kwatandla ngala kodwa kunemuntu lo wazuza umusa angakenti lutho asoni wakuzuza nyalo today hayi katheni asengibuke kwegcina sale ngilo wehla lapha abazalwane ngifuna kusho ukuthi isalvation noma insinziso comes immediately uvuma ngesikhathi kushunyayelwa la nawunikwa lelithuba nawuvuma ngaleso sikhathi noma bewungahamba emhlabeni sowemukelekile awunawubalelwa yebo liqiniso liyasho ukuthi imichele bayawuthwaliswa labasebentini but akusho ukuthi wena lo ngakagijimi lelo banga uthole nje death sentence wavuma ngaleso sikhathi wawuthola umusa ungenile ngoba lokungikona ngilokufuna lokusithola lo musa singene amen sengiyacetha babe sengifuna ukuhlala phansi nekuthi insinziso phela isipho lesivela kuNkulunkulu it is a gift salvation is a gift amen salvation is a gift futhi waluza yona but igift kulabo labayifunako kukhona labethu esontweni bangeta bafike bahlale bachithe isidungu kukhona futhi labangahluphi ngekuya esontweni cabanga ayi kwaze kwafika leliculo lethi ungikhumbule Nkosi angizange sengiphiwe kuhlabela kodwa nginawe Nkosi mi ungikhumbule Nkosi Thatha i-action mzalwane thatha i-action mzalwane isalvation uyithola immediately futhi awubalelwa ukuthi awukangeni there is no church membership ku salvation wayithola nje sekuyalandzela setithelo letinye tekuthi wena sewuyemukele insinziso amen